Ahe Vatsonga va ka hina. Mi nga va mi tivutisa leswaku I role ra ka mani leri bongaka. Loyi a twalaka lani I Isaac Chauke. I Matsena wa Bangwane, Nhlengwe. Ndzi te tani ndzi Mutsonga wa vurhena. Loyi a nga ni vurhena eka ririmi rakwe. Riyani ndleve ndzi mi hlevela xitlhokovetselo lexo hlawuleka xa vusiwana. Vusiwana byi na xilandzi. I mani wa tiya nhlana wo rhandza wena ke? Ndzi ri I mani wa mbilu ya lwandle wo amukela wena? Loko u nga si ndzi hlamula a ndzi nga miyeli. Futhe ku hava wo ndzi pfala nomu. A va ndzi tshiki ndzi khandziya ntoma ndzi ku byeletela tale xifuveni. Futhe u ndzi xanisile ndzi ringena. Hi nomu lowu ndzi ri xiringena. Ndzi swi twile. 22 wa malembe I ntanga ya mani. U ndzi khome hi voko ra nsiya. Mina ndza xupula ndzi balekela evuchavela wawa. U xupulile vatswari va mina nkarhi wo leha va nga tivi nchumu. La ka mina ndzi ri ku tata. Landza vanakulobye va wena u wa byela leswaku ndzi dye makala. A ndza ha lawuleki. Se u ndzi fike hi la kota. U yi khome hi timhondzo. Kahle u tlhotlhe nyarini vana va yona. Ndzi ta ku himetela ngopfu namuntlha wena vusiwana. U ta ehleketa ku vula leswaku a wu tlanga na mina. Ritaxa ri pela na halwa na wena. Loko ndzi nga si tshoveka mavoko a ndzi nga ku tshiki. Nkondzo wolowo ndzi landzelelaka ndzi ta wu hlahla bya xikopo xa nguluve. Sala na vunyama bya wena mina ndza ku siya. Ndza humelela ekanana hi nkarhi lowu nga hetiki mbili. Baji ra vusiwana ndzi ri sala na fana. Ndza boxeketa ndzi ri bye bye.